ذي قرة عيوني ها هي صلاتي. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Namadaki e namaduge sabun algolmenge kuffafata fuhevigen diumuge itura algolmenna tabii gotum ve saaftahir kamuge warabbodu ehiteri kame libbade kame tibe funna egi wada ganwan fadan komme faru namad kattaka algolmen taharatu libigane algolmen mitiben jehni saaftahir kamuge batiga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekelege faanuge sahabina sual koravani mi namaduge hikumen haamu kodewma gotum hadith koravani tiyabamihuge terem mihako emihege geege dorumatiga onna fengandaka dualaku fasfaharo eri e fenganun ena hinagin fikamavvanama ena kibaga evves kuni milakamen hunnane hiji enduga sahabe bekalun dannawani nuuneke nuhunnanate Nabiya sallallahu alaihi wasallam hadith koravani namadaki efada echchike e namaduge sabun enage emmeha faafata fuhevigen dane kamekkamuga ve enkamun lobeti akhunna akhtunne namadan algolmen farwati riwan ebeche nikam visnawa nabawi mi irshaduga miwa irshad basfulun algolmenna libigenda riti filawlo kiha ibretterito algolmen getere miha koreha duwalu fasfaharo femwara tohirun fadan e namadu algolmen faafatakun durukod dinuma ehiteri wede hame hemme Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith koravani miha namadan anna iruga ene kurefawa faafatan enage boluga enage kundumatiga hore ena e namadan awmuge sabun e namaduga ena ada kura rukuge sabun nuwata sajidage sabun enage konduga nuwata enage bolugawa faafata faabagin ohigende em efada gotek algolmenna mithalu jassabani nabiyya sallallahu alaihi wasallam algolmenna mikamuge muhimmukan hadan koddeva algolmen mi namada shawgori koddem gotum insanaya mithalum fasiyaka mauga visnigendane kamattaka wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ذي قرة عيوني ها هي صلاتي.